clear tu te hinsa in chibai le vekule tuntum kan video chuan Mizoram General Administration Department GAD Sialkal Range and Development Council SRD hnuaia Group D Provisional Employee hnaruak le LDC Provisional Employee hnaruak dil theite kan en chiang le don ani tuntuma Mizoram General Administration Department GAD hnuaia hnaruak za thi Group D Provisional Employee Post pakhat aruaka LDC Provisional Employee Post pakhat aruak boka tichuanin post work zong hi post pahni ani lobi pay han en leila Group D Provisional Employee cheng singkhat sangkhat zakwale somkwa thlatin an hlonga LDC Provisional Employee b khi thlatin cheng singkhat sangruk zakwale somni an hlo don ani deal tura thiamna nei ngai te han en leila Group D Provisional Employee b kha Class 8 pass tan adil thei don ani computer certificate computer thiamna certificate angchi kha angai don lawani LDC Provisional Employee b ka hianin Class 12 pass sin an deal thei ni Class 12 pass tan LDC Provisional Employee kha dil thenga tin DCA computer certificate Mizoram State Council of Technical Education MSCTE approved kami institution hnuaia certificate nei angai don ani age limit deal tu chu kumsom pariat atanga somthum le panga in karani turani a keini tribal ST SC tan kumnga upper age relaxation a oma tichuanin kumsom nga thlengtan adil thei don tina ani selection process a hianin written exam om don lova personal interview manga lak turani don ani interview tura ko te chu Mizoram General Administration Department website chu in lo en anga video description a hian link kada a gad.mizoram.gov.in gad.mizoram.gov.in a khanin le deal tu te phone number a hriat tirna anon pechuak le don ani anon tarlang le don ani website link hi ni china ka soita kang khanin video video description a hian kada a ka lo check out don nia apply dan tur deal dan tur han en leila Group D le LDC Provisional Employee hnaruak hi offline mode deal turani offline mode kan hanti chuanin omzia chu deal na form kha an office a ngei submit tur tina ani chu deal na form le advertisement te hi hemi department website kan soitak gad.mizoram.gov.in engtik lai point online atangin a download theya tin an mani office chu Mizoram Secretariat General Administration Department room number za somthum palina emo Development Officer SRDC office veng hlui aizola te office un chungin dilna form khalak chho theya tin heng hmuna vek hian dilna form hi submit le tur ani kha hria tur ani application fee hi Group D Provisional Employee na deal tu tan bi khan omlova mai ro chu LDC Provisional Employee deal tum tan application fee kha STSC kaini tan chengza somnga ani dona general te tan chengza ni choi angai thungani last date of submission hi April ni som pathum thale April ni som pathum sahni le som ni phani thleng deal na form thelu thei ani dona ni documents poimo thil tel tur te han en leila educational certificate kan neyang ang te thil tel tur ani anga tin passport size photo copy phani self attest signature kan tiang chi kha pek tur ani boka tin employment registration employment lama registration number alan na ang chi kha copy kha thelu ngai boka tin India khole tui diktak kan ni nan na tin India khole tui diktak kan ni lan na chu Aadhaar card emo voter ID emo khami kha thelu tur ani boka ni